Dobro uzdrmana kao i ovaj novogodišnji koktel, takva je bila jugoslovenska politička i privredna situacija prošle godine. Razni nacionalni šefovi kuhinja su nudili recepte da Jugoslaviju izvedu iz političkog i privrednog čosokaka, iz siromaštva i inflacije i da njenim građanima donesu blagostanje. Sve ponude, da li iz Srbije ili Slovenije, su bile dobro garnirane, ali teške za probavu. Za građane je to značilo još više posegnuti u džep i mukotrpno izbrojati hrpu novčanica. Čak ni doček nove godine u beogradskom hotelu Jugoslavije nije mogao svako da plati. Ulaznica od preko 100 maraka po osobi. Ko je došao sa partnerkom, mora je čitavu mjesečnu platu da izbroji. Račun za piće naravno bio ekstra. Ove godine emitovana je prva sezona serije Twin Peaks. Premijerno je prikazan film Sam u kući. Amerika i Sovjetski savez potpisuju ugovor o prestanku proizvodnje hemijskog oružja i uništenju svih zaliha. Iz zatvora je pušten Nelson Mandela, vodeći borac protiv apartheida u Južnoj Africi. Svetska zdravstvena organizacija zvanično je skinula homoseksualnost sa spiska mentalnih oboljenja. A u katastrofalnom zemljotresu u Iranu nastradalo je blizu 50.000 ljudi. Sa početkom nove godine počeo je program reformi saveznog premijera Ante Markovića. Denominiran je dinar, tako da je 10.000 dinara postalo jedan novi dinar. A građani su prvi put nakon Drugog svjetskog rata mogli slobodno da kupuju stranu valutu u bankama, po kursu 7 dinara za marku. Omogućene su i strane investicije, a cene i plate su zamrznute na 6 mjeseci, dok je predviđeno zatvaranje nerentabilnih firmi. Takozvani Antin dinar startovao je novim novčanicama od 50 i 200 dinara. U Novoj Pazovi je održana osnivačka skupština Srpske narodne obnove, nastala iz Društva Svetog Save, a ovaj pokret se zalagao za kraljevinu, rehabilitaciju Draže Mihajlovića, kao i za Veliku Srbiju. Osnivači su bili Mirko Jović i Vuk Drašković, koji će se ubrzo odcepiti i osnovati Srpski pokret obnove sa Vojislavom Šešeljom. Međutim, i Drašković i Šešelj će se ubrzo razići posle samo par mjeseci, a istovremeno održan je osnivački kongres Srpskog slobodarskog pokreta u Batajnici, što se smatra prvim otadžbinskim kongresom Srpske radikalne stranke. U januaru je održan 14. i posljednji kongres Saveza komunista Jugoslavije, a glavna tema bila je uvođenje partijskog pluralizma u Jugoslaviji. Izglasano je ukidanje političkog monopola komunističke partije, ali pošto neki drugi predlozi nisu izglasani, kao što je saradnja sa Evropom, ljudska prava i federalni sistem, delegacija Saveza komunista Slovenije iza ponoći odlučila da napusti kongres. Nekoliko sati kasnije isto je učinila i delegacija Saveza komunista Hrvatske, što je de facto značilo raspad Saveza komunista Jugoslavije. Ako bismo sada krenuli u iznošenje i elaboraciju argumenata, kongres bi trajao 2 mjeseca. Dozvolite, ja se izvinjavam svima. Samo 2 dana kasnije dolazi do masovnih demonstracija studenata u Prištini, čime počinju novi nemiri na Kosovu. Demonstranti su tražili ukidanje vanrednog stanja, prekid sudskog procesa Azimu Vlasiju, kao i slobodne izbore. Došlo je do oružanih sukoba u kojem je bilo žrtava. U februaru JNA izvodi tenkove o nekoliko kosovskih gradova, a poslato je pojačanje od još nekoliko hiljada milicionera. Savez komunista Slovenije menja ime u Stranka socijaldemokratske obnove i traži konfederalno uređenje. Također povučeno je 50 slovenačkih pripadnika združenog odreda milicije, Saveznog SUP-a sa Kosova, a ubrzo će isto učiniti i hrvatski pripadnici milicije. U Briselu je u ovo vreme ubijen Enver Hadri, kosovski aktivista za ljudska prava, i to u trenutku dok je sa sobom nosio spisak 32 ubijenih Albanaca na Kosovu u nedavnim nemirima, a on je taj spisak želeo da preda u Evropskom parlamentu. U Beogradu je obnovljena i Demokratska stranka,
a prvi predsjednik bio je Dragoljub Mićunović, dok se u Hrvatskoj osniva 8 novih stranaka. Na prvom saboru HDZ-a bit će poslata poruka da NDH za vreme Drugog svjetskog rata nije bila samo puka kvinsliška tvorevina. Ubrzo na predizbornom skupu HDZ-a u Benkovcu desio se i navodni pokušaj atentata na Franju Tuđmana. Pobornici hegemonističko-unitarističkih ili jugoslavensko-velikodržavnih shvaćanja vide u programskim ciljevima HDZ ništa drugo do zahtjeve za obnovom ustaške NDH. Pritom zaboravljaju da NDH nije bila samo puka kvislinška tvorba i fašistički zločin, već i izraz kako povijesnih težnji hrvatskog naroda za svojom samostalnom državom, tako i spoznaja međunarodnih čimbenika, u ovom slučaju vlade Hitlerove Njemačke, koja je na ruševinama Versajskoga krojila novi europski poredak, tih težnji Hrvatske i njenih geografskih granica. Također održan je veliki miting u Skoplju, na kome se traži kraj etnocida Makedonaca u Bugarskoj, a jugoslovenske i bugarske vlasti se prepucavaju o tretmanu makedonskog naroda, kao i o njihovom postojanju. Kasnije tokom godine dolazi do blokade prelaza na grčko-jugoslovenskoj granici, kao protest Makedonaca na tretman od strane grčkih vlasti. Odlukom Skupštine Slovenije izbrisan je pridjev socijalistička iz naziva ove republike. Također, preduzeće Lipa Holding u Sloveniji izdalo je novu valutu, lipu, a neka preduzeća je preuzimaju kao pomoćno platno sredstvo. Nakon ukidanja vanrednog stanja na Kosovu, dogodila se nova afera oko navodnog trovanja sarinom albanske dece. Navodno cilj je bio da se utiče na plodnost i da se zaustavi veliki prirodni priraštaj kosovskih Albanaca. Zbog ove nikada do kraja razjašnjene afere, usledile su nove demonstracije i međuetnički sukobi, a Srbija će uskoro preuzeti potpunu kontrolu nad kosovskom milicijom. Nakon smirivanja situacije, Azem Vlasi i svi ostali koji su bili optuženi sa njim, oslobođeni su svih optužbi. U aprilu su održani prvi višestranački izbori u Sloveniji. Pobedila je koalicija Demos sa 54% glasova na parlamentarnim izborima, dok je na predsjedničkim pobedio Milan Kučan, koji je bio vođa Saveza komunista Slovenije, a na ovaj način je postao predsjednik predsjedništva Slovenije i počeo pripreme za referendum o samostalnosti. Izbori su na proleće održani u Hrvatskoj za sva 3 veća sabora, a HDZ je ostvarila ubedljivu pobedu i sa 42% dobila većinu zastupnika. Inače, HDZ se u to vreme zalagao za konfederaciju nezavisnih država i uklanjanje Srba sa uticajnih položaja, kao i za referendum o granicama Bosne i Hercegovine u slučaju raspada SFRJ. Za predsjednika predsjedništva Hrvatske izabran je Franjo Tuđman, dok je predsjednik Republičkog izvršnog veća postao Stjepan Mesić. Inače, gotovo istovremeno s održavanjem ovih izbora, JNA je razoružala teritorijalnu odbranu Slovenije i Hrvatske. U junu je održan prvi protestni miting opozicije u Beogradu, gde se traži zakazivanje višestranačkih izbora i da novi ustav donese nova skupština. Tom prilikom je intervenisala i policija u Takovskoj ulici ispred zgrade televizije, a tada su lakše povređeni i Dragoljub Mićunović, kao i pisac Borislav Pekić. Zbog ovih dešavanja prekida se učešće u okruglom stolu i traži se ostavka ministra unutrašnjih poslova Radmila Bogdanovića. Milošević u svom obraćanju Skupštini zalaže za federaciju i jaču centralnu vladu, ali najavljuje da će republičke granice morati da se menjaju u slučaju konfederalnog uređenja. A već početkom jula održan je referendum u Srbiji, gde su se građani izjasnili da bi prvo trebalo doneti novi ustav, a zatim održati izbore. Predložene promene uključivale su ukidanje autonomije Kosova i Vojvodine, uvođenje višepartijskog sistema i uspostavljanje funkcije predsjednika Srbije, koja bi imala široka ovlašćenja. Sa izlaznošću od 78%, novi ustav je odobrilo čak 97% birača. Praktično istovremeno sa ovim dešavanjima, albanski delegati Skupštine Kosova ispred zgrade Skupštine doneli su ustavnu deklaraciju kojom su Kosovo proglasili republikom u sastavu Jugoslavije. Skupština Srbije nakon toga raspušta Skupštinu izvršno veće SAP Kosova, smenjeni su urednici i direktori novina i stanice na albanskom, što je bio i faktički kraj autonomije.
Albanci nakon toga stupaju u masovni štrajk, a u ovom trenutku i predstavništvo SFRJ je podržalo mere Srbije na Kosovu. Ubrzo nakon toga Savez komunista Srbije i Socijalistički savez radnog naroda Srbije ujedinjuju se u Socijalističku partiju Srbije na čelu sa Slobodanom Miloševićem. U Žumberku nadomak Zagreba otkrivena je jama Jazovka sa ostacima žrtava iz Drugog svjetskog rata, a Hrvatski sabor usvaja amandmane na Ustav Hrvatske kojima se briše reč socijalistički iz naziva, a također se menjaju i državni simboli. Nedeljnik Danas tada objavljuje transkript tajnog razgovora između Tuđmana i Jovana Raškovića, predsjednika Srpske demokratske stranke, koji je nakon toga bio kompromitovan i smenjen, a na čelo Srba iz Hrvatske dolazi dosta radikalniji Milan Babić. Hrvatsko ministarstvo pravde zabranilo je održavanje referenduma o srpskoj autonomiji i ubrzo nakon toga, sredinom avgusta, izbija takozvana Balvan revolucija, pobunom srpskog stanovništva u Kninu. Povod za ovo bio je pokušaj hrvatske policije da zapleni oružje iz stanica u Benkovcu i Obrovcu. Usledile su blokade puteva u Dalmaciji, što je dodatno otežalo aktualnu turističku sezonu. 2 MiG-21 JNA presrela su helikoptere MUP-a Republike Hrvatske, koji su pošli da uguše pobunu. Tom prilikom nije bilo žrtava, ali su tenzije podignute na još veći nivo, a referendum o autonomiji Srba u Hrvatskoj je ipak održan. Za autonomiju se izjasnilo 99,7% izašlih. Krajem septembra Srbi odnose oružje iz policijske stanice u Glini, a dolazi do sukoba sa policijom u Petrinji. Hrvatsko rukovodstvo objavljuje da povlači specijalnu policiju iz gradova sa srpskom većinom, kao i amnestiju za one koji vrate ukradeno oružje i puštanje uhapšenih, što će makar na kratko relaksirati celokupnu situaciju. 26. avgusta dogodila se najveća katastrofa u jugoslovenskom rudarstvu, kada je u jami Dobrnja Jug, rudnika Kreka u blizini Tuzle, od eksplozije poginulo 180 rudara. Samo jedan čovjek je uspio da preživi ovu nesreću, a bio je to Smajel Imamović. Delegacija američkih republikanskih senatora, na čelu sa Bobom Dolom, posjetila je Prištinu krajem leta, kako bi osudila represiju na Kosovu, a ubrzo nakon toga misija Međunarodne Helsinške federacije za ljudska prava će biti proterana sa Kosova. Nešto kasnije šef Saveza komunista Kosova, Rahman Morina, preminuo je od srčanog udara na konstitutivnoj sednici Socijalističke partije Srbije za Kosmet. U septembru je održan miting Srpskog pokreta obnove kod Novog Pazara. Ko u ruku ovom raškom zemljom stegne turski barjak, ustaški barjak, albanski barjak ili bilo čiji drugi barjak sem srpskog, ostaće i bez ruke i bez barjaka. Vojna policija JNA ušla je u već ispražnjeni štab slovenačke teritorijalne odbrane pod naređenju saveznog predsjedništva, nakon što je predsjednik Kučan postavio novog komandanta teritorijalne odbrane. Istovremeno, jedna firma iz Mađarske započinje isporuku kalašnjikova u Hrvatskoj. Ante Marković osuđuje vlade Slovenije, Hrvatske i Srbije zbog kršenja saveznih zakona i odupiranja reformama, ali TV Beograd nije prenosila njegov govor. U novembru su održani parlamentarni izbori u Makedoniji, na kojima relativnu većinu osvaja desničarska stranka VMRO-DPMNE. Ubrzo su održani izbori u Bosni i Hercegovini, a na njima će 3 nacionalne stranke osvojiti najviše glasova, ali i sklopiti zajedničku koaliciju, dok Alija Izetbegović postaje predsjednik predsjedništva BiH prema ranijem dogovoru. U noći 22. na 23. novembar u okolini Benkovca grupa nepoznatih napadača izvršila je oružani napad na 3 pripadnika MUP-a Hrvatske, u kojem je smrtno stradao mladi milicioner Goran Alavanja, koji se smatra prvom žrtvom međunacionalnih odnosa u Republici Hrvatskoj. Simbolično na Dan Republike, 29. novembra, uhapšen je Željko Ražnatović Arkan, vođa novoosnovane Srpske dobrovoljačke garde. On je priveden u Dvoru na Uni sa oružjem i četničkim obeležjima. U decembru je završena i burna predizborna kampanja u Srbiji, tokom koje je opozicija više puta pretila bojkotom, a samo 3 dana pre prvog kruga, u blizini Vranja, ubijanje aktivista Srpskog pokreta obnove.
Na samom glasanju Milošević je već u prvom krugu izabran za predsjednika Republike, dok je njegova SPS osvojila 46% glasova, 3 puta više od Raškovićevog SPO-a. Sa druge strane, na izborima u Crnoj Gori ubedljivu većinu je osvojio Savez komunista. Hrvatski sabor svečano proglašava Ustav Republike Hrvatske, na osnovu koga predsjednik postaje Franjo Tuđman. Po novom ustavu, koji se često kolokvijalno naziva i Božićni ustav, Hrvatska je država Hrvata i drugih narodnosti koji u njoj žive, a ističe se i pravo na odcepljenje. Istovremeno, proglašena je Republika Srpska Krajina po ugledu na nekadašnju vojnu krajinu iz Habsburške monarhije, a glavni grad ove nepriznate države bio je Knin. Referendum o nezavisnosti održan je u Sloveniji, gde je 86% glasalo za samostalnost. Savezne vlasti bez slovenačkih delegata unapred su ocenila ovaj referendum kao protivustavan. Međutim, Skupština Slovenije je proglasila samostalnost te republike i ovlastila vladu da, ukoliko se u roku od 6 mjeseci ne postigne sporazum u preuređenju Jugoslavije u konfederaciju, da proglasi nezavisnost Slovenije. Do kraja godine inflacija je ponovo skočila na preko 100%. Dinar više nije bio konvertibilan, savezna vlada je zabranila bankama da prodaju devize, dok iz zemlje niste mogli da iznesete više od 1000 maraka. Veće udruženog rada Skupštine Srbije donalo je tada 2 propisa koji su nosili oznake strogo poverljivo i službena tajna, a na osnovu kojih je Srbija upala u monetarni sistem SFRJ i iz Narodne banke Jugoslavije uzela 1,4 milijardi dolara u dinarskoj protivvrednosti, kako bi podmirili plate i penzije u narednoj godini. To se smatralo monetarnim udarom, nakon čega je Milošević izgubio svako poverenje na saveznom nivou. Radio Studio B pokrenuo je ove godine svoj televizijski kanal, ali će on ubrzo biti zabranjen. Mada će do kraja godine ponovo početi sa radom uz uređivačku politiku znatno u suprotnosti sa državnom televizijom. Također počela da se emituje i televizija Politika, dok je Radio-televizija Zagreb postala Hrvatska radiotelevizija. U oktobru ove godine počeo je sa emitovanjem i program Jutel, televizijski dnevnik pokrenut s ciljem transformacije načina prenošenja vesti i događaja u Jugoslaviji i očuvanja jedinstva. Glavni urednik bio je Goran Milić, a JNA se tada oglušila od naredbu premijera Ante Markovića za ustupanje opreme i mreže predajnika. U septembru se dogodilo da dnevni list Borba ne izađe iz štampe, prvi put nakon Drugog svjetskog rata, zbog problema sa dugovima. Borba je dugo bila zvanično glasilo komunističke partije, a u ovom trenutku su bili pod pokroviteljstvom Savezne skupštine, što ih je činilo jedinim jugoslovenskim novinama u tom trenutku. Ove godine počinje da izlazi nedeljnici Globus u Zagrebu, kao i Vreme u Beogradu, a isto tako izašao je prvi broj časopisa Huper. U okolini sela Preljubović na Romaniji turisti su masovno tražili gljivu smrčak zbog navodnih afrodizijačkih dejstava. Upadom grupe nacionalista, predvođene Vojislavom Šešeljom, prekinuta je predstava Sveti Sava u Jugoslovenskom dramskom pozorištu u Beogradu. Bilo je to gostovanje Narodnog pozorišta iz Zenice, predstava je rađena po tekstu Siniše Kovačevića, a u režiji Vladimira Miličina. Naslovnu ulogu je igrao Žarko Lušević, koji je tada bio u zenitu popularnosti, a za ovu ulogu je dobio Sterijinu nagradu u Novom Sadu. Scena koja je izazvala kontroverze bila je ona u kojoj Rasko Nemanjić, pre zamonašenja, vodi ljubav. Nam dozvolite, igrat ćemo celu predstavu. Niste vi veći Srbi od mene, Siniše Kovačevića ili bilo kog učesnika ovdje. Počet ćemo iz početka predstavu. U Beogradu je 4. maja u 15:05 po posljednji put puštena sirena kako bi se obeležila godišnjica smrti Josipa Broza Tita. Dan kasnije, 5. maja, u Zagrebu je u dvorani Vatroslav Lisinski održan izbor za pesmu Eurovizije, zahvaljujući prošlogodišnjoj pobjedi zadarske grupe Riva. Voditelji su bili Helga Vlahović i Oliver Mlakar, a pobedio italijanski pevač Toto Cutugno.
Tekstovi mnogih pesama na takmičenju su slavili demokratizaciju zemalja istočnog bloka, koje su to vreme ubrzano događalo, kao i rušenje Berlinskog zida. U Zagrebu je prvi put predstavljena i službena maskota takmičenja, nazvana Eurocat, a dizajnirao je Joško Marušić. Jugoslaviju je predstavljala Tatjana Matejaš, poznatija kao Tajči, koja je pesmom Hajde da ludujemo zauzela 7. mesto. Izbor za jugoslovenskog predstavnika održan je u Zadru, gde je u revilnom delu nastupio čuveni Johnny Logan, višestruki pobednik Eurovizije iz Irske. Tajčin album, nazvan po eurovizijskom hitu, postaće najprodavaniji u Jugoslaviji ove godine. Stavrilber Čorba ove godine izbacuje svoj 10. album, a na njemu su se našli pesme poput Tito je vaš i Al Capone, koje se na ironičan način bave likom i delom Josipa Broza. Sa druge strane, Lepa Brena objavljuje svoj novi hit, takođe simboličnog naziva Boli me uvo za sve. A takođe iz ove godine i folk hit Južnog vetra i Šemse Suljaković pod nazivom Izdali me prijatelji. A na filmskom festivalu u Puli veliku zlatnu arenu je dobio film Gluvi barut u režiji Bahrudina Čengića, koji predstavlja adaptaciju istoimenog romana Branka Ćopića. Nagradu za muziku za ovo ostvarenje dobio je Goran Bregović. Gluvi barut je premijerao imao na vrhuncu nacionalističke histerije, odnosno početnih nastojanja da se četnici prikažu na revizionistički način. Uprkos kontroverzama, Gluvi barut će ostati upamćen kao poslednji partizanski film. Bio je ovo ujedno poslednji pulski festival koji imao jugoslovenski karakter. Luciano Del Bianco, predsednik Skupštine opštine Pula, ovom prilikom je izjavio: bojazan da bi u sadašnjim uvjetima moglo doći do raspada Jugoslovenskog filmskog festivala zbog politički razjedinjene zemlje ne bi se smjelo obistiniti, jer je film, kao svako ljudsko stvaralaštvo i umetnost, uvijek spajao, a ne razdvajao ljude. Ono što ipak ničim nije moglo biti uništeno i što nam je gotovo svaka filmska Pula ostavila, to su trajne vrijednosti prvih filmskih umetničkih dijela, to su susreti prijatelja, to je doživljaj arene. U ime tih vrijednosti, osobno vjerujem da ćemo opet zajedno biti na 38. filmskoj Puli. Međutim, festival sledeće godine neće biti održan u znak protesta protiv nasilja. Film simboličnog naziva Poslednji valcer u Sarajevu smatra se poslednjim jugoslovenskim filmom. Snimljen je ove godine, ali je prvi put javno prikazan tek 17 godina kasnije. Režiju je radio malo poznati Nikola Stojanović, dok je muziku za film radio čuveni Arsen Dedić. Film govori o posljednjim danima epohe u Evropi, poznate pod imenom Belle Époque, viđene kroz život snimatelja Antona Valića. Radnja filma je smeštena u Sarajevo i opisuje vreme burnih dešavanja na području Balkana i pripreme atentata na Franca Ferdinanda. Ove godine snimljen je film Seks partijski neprijatelj broj 1 u režiji Dušana Saba. Film prati dogodovštine mladog šnajderskog šegrata tokom Drugog svjetskog rata, koji ide iz jednog ratnog podviga u drugi, ali je svaka od tih akcija povezana sa nekom ljubavnom avanturom, jer je njegova ljubav prema ženama mnogo jača od ljubavi prema partiji. Glavnu ulogu tumači Branko Vidaković. Televizijski spektakl Igre bez granica održan je ove godine u Vrnjačkoj banji. U pitanju je bilo takmičenje koje su zajednički organizovale televizijske kuće nekoliko evropskih zemalja, a domaćini su uglavnom bile mediteranske zemlje. Takmičari su u svojim šarenim kostimima prolazili kroz nekoliko krugova nadmetanja koje je uključivalo igre na vodi i pesku, kao i veliki niz narodnih igara kao što su povlačenje konopca. Voditeljka takmičenja u Vrnjačkoj banji bila je Dubravka Duca Marković. Istoričar Predrag Marković sa samo 24 godine pobeđuje u pretposlednjem ciklusu kviza Kviskoteka, ostvarivši u polufinalu pobedu sa 204 boda razlike, što je bio i rekord ovog kviza. Ove godine američki grad Atlanta je izabran za domaćina letnjih olimpijskih igara 1996. ispred postojbine igara Atine, a naš glavni grad je ovoga puta ispao već u prvom krugu glasanja. Evropsko prvenstvo u atletici 1990. održano na Splitskom poljudu. Medalje su osvojili Dragutin Topić, zlato u skoku vis,
zatim Borut Bilač, bronzu u skoku dalje, Snežana Pajkić, zlato na 1500 metara, kao i Biljana Petrović, srebro u skoku u vis. Borut Bilač je bio suspendovan zbog dopinga, ali mu je kasnije medalja ipak vraćena. Košarkaši Jugoplastike Splita odbranili su titulu prvaka Evrope, tako što su u finalu u Saragosi pobedili ekipu Barcelone. Tim Bože Maljković je u finalu pobedio sa 72-67 uz 20 poena rezerviste Tonija Kukuča, koji će biti proglašeni za MVP-a završnog turnira, a Jugoplastika će sledeće sezone odbraniti evropsku titulu. Pobedom nad Sovjetskim savezom na prvenstvu u Argentini, Jugoslavija je po treći put postala prvak sveta u košarci. U timu prvenstva su izabrani Toni Kukoč, koji je bio MVP, kao i Vlade Divac, koji je nakon finala bio u centru skandala sa slanjanjem hrvatske zastave. Sa sportske strane očekuje se da će Jugoslavija 90-ih vladati svetskom košarkom ako Amerikanci ne počnu da šalju NBA igrače u reprezentaciju, što će ubrzo i biti dozvoljeno. Vaterpolisti mladosti iz Zagreba ove godine su po peti put postali prvaci Evrope, a u finalu su pobedili nemački Spandau, koji je bio aktualni šampion. Rezultat u finalu je bio 20-19, a mladost će i sledeće sezone osvojiti naslov prvaka. Tenisirka Monika Seles sa svega 16,5 godina osvoja Roland Garros, pobedivši u finalu najbolju igračicu na svetu, Steffi Graf. Bila je to prva od ukupno 9 Grand Slam titula koje će Seles osvojiti, a ujedno postaje najmlađa šampionka otvorenog prvenstva Francuske. Na fudbalskoj utakmici u Zagrebu na stadionu Maksimir, na meču između domaćeg Dinama i Beogradske Crvene zvezde, došlo je do velikog sukoba navijača dva kluba, a prema zvaničnim informacijama povređeno je 79 milicajaca i 59 gledalaca. Zvezda je još pre ovog meča obezbedila novu šampionsku titulu, tako da utakmica nije imala takmičarski značaj, a do incidenta je došlo zbog uzavrele političke situacije, s tim što su po mnogim neredi bili pripremljeni i inscenirani. Utakmica nikad nije odigrana, a stadion Maksimir je bio poprilično demoliran nakon nje. Tokom nereda je po prvi put javno zapaljena zastava Jugoslavije, a kapitan Dinama Zvonimir Boban je čak šutnuo milicajca Refika Ahmetovića. Ovi nemili događaj bit će uzeti kao dobar povod za čišćenje kadrova u hrvatskoj policiji, koje će sprovesti nove vlasti iz HDZ-a. Par nedelja kasnije, na prijateljskoj utakmici pred svetsko prvenstvo, u kojoj je Jugoslavija dočekala Holandiju u Zagrebu, izviždana je himna Hej Sloveniji i veliki deo publike je navijao za Holandiju. A par meseci kasnije, na početku nove sezone, bit će prekinuti utakmica Hajduka i Partizana u Splitu, upadom navijača na teren, a tom prilikom je takođe zapaljena jugoslovenska zastava. Tokom ove godine, hrvatska reprezentacija će odigrati nezvaničnu prijateljsku utakmicu sa selekcijom Sjedinjenih Američkih Država. A fudbaleri Crvene zvezde na jesen su u kupu šampiona eliminisali Grasshoppers i Glasgow Rangers i započeli tako svoj put ka tituli evropskog prvaka. Reprezentacija Socijalističke federativne republike Jugoslavije u fudbalu ove će godine po posljednji put učestvovati na jednom velikom takmičenju, a bilo je to svetsko prvenstvo u Italiji. Jugoslavija je nakon poraza od budućeg prvaka, zapadne Nemačke, na samom startu turnira, savladala Kolumbiju i Arapske Emirate u grupnoj fazi, a zatim i Španiju u osmini finala, nakon produžetaka i dvema istorije Dragana Stojkovića. Međutim, u četvrtfinalu protivnik je bio tada još uvek aktualni svetski šampion Argentina, predvođena najboljim fudbalerom na planeti, Maradonom. Plavi su veliki deo utakmice odigrali sa igračem manje zbog crvenog kartona Refika Šabanadžovića. Ipak golova nije bilo i pored velikih šansi koje je propustio Dejan Savićević. Na kraju su odlučivali penali,
a posle promašaja Stojkovića i Dragoljuba Brnovića, u posljednjoj seriji promašio je Faruk Hadžibegić, čime je još jednom raspršen san o velikom uspehu. Čuješ li korake, dolaze, bliže se. Koga nam donose? Pa to je Božić Bata, Deda Mrazov tata. Stanke će srebrne stići i do tebe. Doneće poklone, Sve ono što ti treba doći će sa neba. Srećna ti ova godina nova, najlepše sve nek ti doleti što pre. Radosti snovi, poljubci ovi, od srca svi, a u tom srcu si ti. Nek nas on nauči ljubavi istini, Jer kad smo dobri mi, tad srce nam se greje i duša nam se smeje. Kada se zagrle, vile i veštice, čarobne noći te, svi će biti srećni ko u ovoj našoj pesmi. Srećna ti ova godina nova, najlepše